Jeremia igira ina ukutendide tafadhali. Chairman Jeremia. Igira ina ukutendide. Yes. Utumia wothe wina white mukuhiririe ni undu wa kurenga keki haha. Utumia wothe wina white. Ni ndaje ngomona. Ndivei itune hadia. Ndote nyaotoku. Atira thiuria maedive. Ndimae tawale ya ndivei mwadani. Odo newa igane tuweka. Odo newa igane tuweka. Odo newa igane tuweka. Odo newa igane tuweka. Amade ne made kane gai wadani. Odo newa igane tuweka. Utumia watu wena wa Pilisila tafadhali. Pilisila wa maki ukaina. Sio shoka na hapo. Tukeni hali ya maya ile wa kelome. Ya maya na makeona. Imambo la biblia ile Isaka. Omae ona kenya kudio omae. Tunaenda vizuri. Tunaenda vizuri. Sayuni,
Umuthi ndina uhoro mwega muno na uhoro uyu wona njikirite thuti ukamenya ni uhoro mwega ndimureheire wendia wa ng'undu na guku gwitagwo Sanka Properties na garden ino itagwo Azizi Gardens neno ni phase 2 reke ngwirire wone ni haha uria ungiuka ukuma bypass ya Kamakis haria kona iniri ikona wigire bara yo iyukite iriganitie na mugunda wa Mama Ngina 2 kilometers only 5 minutes na barabara yo tiarami ina maramu no ni gwikirwo mai magerire haha uguo thi haha koguo ri weri ona ndi maundu maingi ugeka no kamutaro geja kama maingire gwaku thitima ri ici haha giki mugunda-ini bitu hau nja guku kwa Sanka Properties turamwenderia broti imwe milioni 3,500,000 uguo ni kuga ni 3.5 million na kia giki ni 40 by 80 ni kia kinene muno migunda no Sanka na ithuĩ Sanka tugaga atiriri mugunda ni title na mugunda ni kuona na kuhutia na gukinyanga